conseil kidogo mpenda nipatie wa dada yetu inatomaka wanamkia mshimu. Premièrement, bamingi banazoa kwa baongeze sana. Ile ni kitu ambayo nawapelekeaka banamuka sana mshimu mbele ya muda. Na nimezoea gisi mezoea fatilia gisi wasikia. Nasikia bafia wa mingi banawaza garso wa mingi banazoea nguka mshimu juu ya sex. Ile asa ina depende sasa. Me ningependa nishauri yake anachomaka njoo yeye apende asikie mashauri. Baki akishakuwa kuambiliwa hata sikia kitu. Ndio nakutaranga bafia wanaanza sala mbele ya muda. Ile ni chua ni wa orgueilleux, ile ni msema sana journée. Na wengine nazoea kushabafia sana. Nika secret kidogo ke nila dafungula mse wa garso. Mais wa garso wa sincérité. Kizani hapa kuna makupe. Inatoka tunapana chie mbio. Tunasoma kama reaction za ba garso tunaenda soma reaction za ba fille. Par exemple, ni sagisi tunaweza kuwa comme relation. Leo tunapima kugusa kulibega, kisu ta reagir. Na mimi nenda napima jifunza kitu. Leo niligusa hivi ikakuwa hivi. Bali mimi nasoma ka kitu pale. Donc ina ma reaction zao bakona pima zigere. Tena kisha kwa vile kesho nakuya napima améliorer tena kidogo. Gisi niligusa kulibega na pale ka development tena kanakuwa nishafai kitendo na reaction yake ilikuwa sote ya kucheka cheka. Tena pale endelea tunamsoma polepole na jokesi na mbaya. Ile ni kitu kingine na tunanga bafima na mungu sana mshimu. Njoo nino comme conclusion pena ni shauri ba dada yetu ba éviter kuwa orgueilleuse. Ile ni kitu na tunanga bana mungu sana mshimu.